بەری بڕۆژێ دەیە و گوندێ بەڕۆژ هەیە کورد ئیرۆژێ بن بەڕۆژ لێ ناوێویێ ڕاست ئێ بێژدل مۆسیسانە مۆسیسان نەهامە گوت مۆسیسان کی بوو مۆسیسان پێشەنگێکی پادیشایەکی دەوڵەتە لۆلۆ بوو ئەو مۆسیسان ژهنگی ژە بەریا نزیکی 4,000 ساڵ بهتر بە وەکشایە حتا ئیرۆ دەما برای ما و باوکێمێ ئێزدیدا حتا نهاجی ناوادا ئێلا مۆسیسان هەیە و جانە کەسێکی هەبوو ناوی مۆسیسان بوو و ئێزدی بوو وەکی دیژی نەها ئێلامە عەشیرامەیە هەسناندا بابکەک هەیە ناوی بابکەی مۆسیسانە و عەشیرامەیە هەسنە عەشیرەکە ناکوردە بەرفەڕا ji bakurê Kurdistanê heta başûr û şaxê xwe vedê bi beşekî ji wê ne bavkekî wê navîna Mosîsan e. Mosîsan. Em nîşane got dîroka me ya Kurdî her rayê kûrin û şaxeyê belav din û îro em dibina fêkiyê wê heta îro. Loloa di dîrokê de ji xwe her berdewam bûna wek aliyê siyasî ve jî bêhtir birayê me ê got îro lorî hene lorî hene ewa jî di mîreşîniyan dewlet avakirina loristana piçûk û loristana mezin ew jî dibêjin bê ev loro bermayên loliya û yê êlemiyan e jî yê êlemiyan ji ber got her bavkê me jev nayêne qutkirin her bavkê me yekin lê cana weke mîna eşîra navna din ji xîne tevê li wa dibê. Me got niha li Başûrê Kurdistanê êleka me ya Kurdî heye navê wê êlê Lolo ye. Heta îro ew êl jî mezin e û navdar e. Êla Lolo heye. Lolo rast me got 2705 beriya zayînê ava bûye lê Lolo weka bajarê Zimrî yanî Xemazî ji xwe niha bajar hê bingeha wî ne heye hê di binê erdê de ye û mîna girekî ye ji demê re hatiye nixwandin di vegerê serdema Neolîtîk ya serdema kevnar û beriya Neolîtîk ji xwe lêkolînê herî mezin arkeolog li wî bajarî niha pêk tên li bajarê Zimrî êdikeve Başûrê Kurdistanê de û hingî dîroka wî nazengîn e bûye qata bûye tabik binê erdê de yanî em ê bêjin her 200 salî şehristanî kediye her 200 salî şehristanî kediye ji ber çima amûr ê got hatine afirandin û hatine nûderîkirin û çêkirin li gor demê hatine çêkirin di vegerê ew bajar di vegerê 8000 sal belkî bêhtir beriya zayînê jî têda gencîna şehristaniyê ye xezîne ye karê bêjî belga şûnwar yê hemû demê 8000 sal heta beriya hatina Loloa 2700 têde ne û her demek amûrê li gor wê nane çandekê diyar dike çandek kelpayê heftê çandeka zengîn e ji xwe têde hestûka dibînin hestûkê mirova goristanê wa têde dibînin di nexuyakirin bê ev hestûkê çi demê ne û çi mirovî ne wekî Tirkê amûra û kelûmalê malê dibînin mîna beroj ji tuncê ji madenê wekî dî ji kevira beroşa sênîka xwarinê rima kêra
دەستارە یە هێرتنا گەنم هێرتنا گەنم تێدە دەبینن نیسکە نیسک جێرا تێدە دەبینن جێرێ ویفێکی تێدا هەر نیشان هەنا و هەر بەلگە هەنا گۆ لۆلو ڕۆلاوە گەلە خوارد بوو حتا تێکیلی بە باکوورەی کوردستانی ڕێژ دەکردن باکووری کوردستانی دەکردن و ئەو باژارێ ما ئەو زیمری دیوارێ مالا دیوارێ خانیاژی تێدەنا دیوارێ خانیا تێدەنا و ڕکنێواژی فەڕەهن مەزنن و ڕکنێوا کەڤرن لێ کەڤرێ چنە کەڤرێ گوجارێژ باش باکوورەی کوردستانی تاین کەڤرێ سپی بوون یانی مەزەلن و دوا مەزەلاتەش خوا مەگوت تربژی هەنا ترب دیتنا یانی زەمری و لۆلۆ دگەهنا سەردەمێن نیۆلۆتیک یê nûjen serdemê mirovî yê kevnar ê nûjen mego 8,000 sal beriya zayînê arkeoloj dema ku lê lêkolînê dikin weke mîna mozexanekê bi ser antîka bibin ser tiştê kevnar bibin şûnwara bibin û şehristaniya ji xwe herêma Kurdistanê pê zengîn dikin û herêma Mozopotamiya bi giştî jî û bêçiqa bandor li dora xwe jî kiriya û belav bûwa bi netewara bi ariya ra li herêma Hindistanê li herêma Ewropayê û li herêma me bi giştiya Mozopotamiya jî tê xuya kirin got çandawê ji xwe ne çandawê tenê ne zemirî tenê çandê me yê geleka deverê Tirkiye jî hene li herêma Kurdistanê de li îro babetê me yê loloya دبێ چاندەکە مرۆڤایی باش زەنگین پێشکەتی ولۆژی گەلک ئەو بەلگا تێنە نیشانکردن و حتا ئیرۆ گرێداناوە بە نەڤینەوە ئێمینە کووردا بە گرێداینە و سەردەما کەوناری یا نیۆلۆتیک بەردەوام بۆ حتا گایە بافکێمە یێلۆلۆ و بافکێمە یێلۆلۆژی دەماگۆ ئەو دەولەت ئاواکردە ئەو دەر و ئەو چاندی ژوارە بووە بنگەه و ئەو شێوەژی ئەو هێشمەندیژی بووە بنگەه و ئەو بافکێمە یێلۆلۆژی دەماگۆش خۆرە کرێ بنگە حتا ئیرۆژی هەیە دە ئالیە جلادا دە ئالیە ڕهێدا دە ئالیە پۆرادا وێ دەمێژی وا لۆلۆوە ڕهجێتکردن لێ پۆر دەبەردان gelek Kurdê me jî em Kurd taybet em ne hemû jî em ne eşqî rehin ewa jî rehjê dikir û heta cilin xwe dikirin jî cilê wa jî modêla wa cila jî weka şala û weka şapa nêzîkî ê Kurda bûn ji ber ku herêm çiyayê em zanin herêm çiyaya wê çandê li ser me ferz dike berdewam bû heta îro û gelekî weka Kurdê îro her cilê herî dikirin û bi taybet cilna we hebûn ser milê xwe dikirin mîna bavkê me birayê me êzîdî û ji xeynî wilojî xala balkê jî ku min jî didane serê xwe mîna kumê birayê me êzîdî bûn ew kumê got dirêj ew ê ji herî taybet ew ê ji herî mîna pîremêrdekiya heremekiya didane serê xwe wa jî nîşana çiya nîşa Xwedawend xor bû yani nîşana rojê bû û tîrêja wê najî bû û heta niha ew kum li cem me pîroz bi taybet birayê me êzîdî gelek ew çanda me ya bingehîne girêdayîne bi pîrozkirina rojêva ji rojê yani roj tîrêjê xwe diberdê roj ji xwe di serî de piçûçke û pişta tîrêjê na fereh dibin ber zemînê baldê ve tên û kum jî weke mîna laleşê kum jî wî rengiya ew wî kumê heriyê wî rengî dîrok nas dibêjin divê lolo ew kum bikardanî ev nîşana girêdana me Kurdê me yê îroya û çanda me ya bingehîne bi bavkê me yê lolova temaşevan û guhdarên hêja ê tora awat me bi kurtayî henekî behsa bavkê me yê lolo kir
وشخوا هرتم جيدري مجي هنا لما أمتين بحثات ديروكا خدكن أم نجبر خوا دبيجن حمو ليكولينا حمو جيدرن حمو بلغنا أم بيادقن جوانا كردستان كورتا ديروكا كردستاني بريا زايني بشيكي يا نمر محمد ميزكي كردو كردستان وشوا آريا كفنار وكردستان مايندي صلوات قول ياموف ومحمد حرب فرزاتجي أويجي قلت يلو باقي كردانا برتوكا كورتا ديروكا نقبا هردو جماندا وإيرانا كفن يعني يا موزبتاني محمد حرب فرزاتجي وشوا دربازگه ديروكا إيراني يا كبنار أو بو دربازگه مدخل أو ما قلت يا محمد حرب فرزات إيرانا كبنار ومزوتاميا وأحمد محمود خليل بيشين كردان ودياكونوف ديروكا ميدي قالك بلغة هنا بقالك اجدر هنا ولاطي روجي يا عبد الله قرمان بشيكي وتشتا ام بيرو شاناد وام قارن لي كوليني كن ام بن ويسن ام بيجن بحسا ديرو خو بكن وبرسدا خو بدنا داغر كري خو يرو خورت بوا جبرغو جيدر درت كبن ايدا لي كولين تينا خويا كرين بزنجيني وبي ام بكن تا اصلا جيادجي جيدر كلكن غينا باي ما قوتي شو مجي بردو وقت مدو بردو شي كنا يك جي درجهك بو ديروكا كرديا كمنار جي سدمي كبري كمنار حتى هاتنام سماتي شو أبابتي دي وكيدي يقعد يجي بعربي مشي كريا البرزخ أو جي تيدنا لولو تيدنا ويقعد يجي مشي كنا بي برجه بزماني كرديا أو جي لولو تيدنا أم هيفينا و مسودك قرتبي و ديرو كاما جمرة بي پرورده و جمرة بي وانا و شيرت و آموزة و ام ديرو كاخو بقرن هرتم و ام ديرو كاخو بخوين جبرگو جما تي خوستن و كمالتا كي كرد بتايبت ام ديرو كاخو ناس بكن جبرگو حاجي ديرو كهبون اميا ناس نام اميا بدن اميا ام بديرو كاخو تينا ناس كرين دماغ مني خوش